ane turaza kunyura tureba buri kipe urugendo yagiye icamo cyangwa se inzira yagiye icamo kugira ngo igere muri kimwe cya kabiri. Noneho turebe ikigero cyangwa se amahirwe ikipe ya Rayon Sports ifite kugira ngo byibuza atware igikombe. Ayo mahirwe ni ayahe? Twibanda cyane ku ikipe ya Rayon Sports. Ushaka wahita Rayon Sports, ushaka wahita Gikundiro, ushaka wahita Stade Nyanza, ushaka wahita ikipe y'Abanyarwanda, ushaka wahita ikipe y'Imana, ushaka wahita ikipe iri gushimisha Abanyarwanda muri kino gihe. Rero iyi JUMUS bazakina ku munsi w'ejo, Rayon Sports ifite amahirwe menshi 100% yuko izatsinda uyu mukino. Ndagushima neza amatwi muri kono kanya n'uwamwe mwiza tuyo kuganiraho amakuru y'imikino agezweho cyangwa se amakuru y'imikino ari kugenda acyaracyara hirya no hino dore hano mu Rwanda. Turaza kuraba kuri Sekafa Kagame Cup, ni ushonga ari kubera mu Rwanda yatanye mu kwezi kwa karindwi mu mpera, zigageze n'ubu ngubu bageze muri kimwe cya kabiri. Turaza kureba amakipe yageze muri kimwe cya kabiri cya Sekafa. Ni amakipe y'umwihariko tubaza kwitsa cyane ku ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda, aho ariyo isigaye ihagarariye igihugu cy'u Rwanda, kuko APR yo yarasezerewe, ariko ikipe ya Rayon Sports tubaza kwijyamo byimbitse cyane, turebe ahantu yagiye ica cyangwa se amakipe yagiye itsinda mu itsinda yari irimo n'ubundi rya gatatu. Tubaza gusesengura turebe urugendo rw'ayo makipe. Turaza kongera kureba kuri mu kiganiro umutoza Haringingo Francis Christian, umutoza w'ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda, aho amaze kujyana ikiganiro n'itangazamakuru mbere y'uko bakina ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Ese amagambo umutoza Haringingo Francis atangaje ni ayahe? Ese amagambo Gapiteni wabo Shimimana Emmanuel Kabange yatangaje ni ayahe? Turaza kusengura hamwe tuza kureba. Ese no kwesengura hamwe rero turebe, wowe nteze amatwi ndagusaba kugira ngo urebe iyi video uyirangize, ko harimo amakuru menshi meza ugomba kuba wamenya muri kano kanya. Je mugiye kubana Jean Damascene Bizimana, iyi ni Damascene TV show. Ndagushimiye wewe byo kubana. Tudatinze n'ubundi tugiye kureba hano muri Sekafa Kagame Cup, nujana ko hano mu Rwanda byari rigizwe n'amatsinda atatu. Tugiye kureba buri tsinda uburyo ki byagiye rivamo ikipe imwe imwe. Itsinda rya mbere havamo imwe, iya kabiri havamo imwe, iya gatatu havamo imwe, hazamukana best loser cyangwa se ikipe yatsinzwe neza cyangwa se yitwaye neza mu matsinda yose. Turaza kureba iyo ni Al Hilal yazamutse. Abeshi turi duhereye nko kuko kimwe cya kabiri hazamutse ikipe ya Gor Mahia, hazamuka Vipers, hazamutse Gor Mahia, hazamuka Al Hilal, hazamuka Rayon Sports, hazamuka na JUMUS. Yuko rero urugendo ayo makipe yagiye acamo duhereye nko mu itsinda rya mbere. Itsinda rya mbere yagizwe na Gor Mahia, rigizwe na Vipers, rigizwe na APR, rigizwe na Gapiteni. Ni amakipe ane. Niyo tuyo kureba Gor Mahia yatsinze ikipe ya Gor Mahia ni mu gihugu cya Kenya, yatsinze ikipe ya Vipers muri Uganda igitego kimwe ku busa. Gor Mahia yo muri Kenya yatsinze igitego kimwe ikipe ya Gapiteni igitego kimwe. Gor Mahia yatsinze ikipe ya APR ibitego 5 ku busa. APR yo niyo mu Rwanda. Ikipe ya Gor Mahia izamuka ifite amanota 6. Ego urumva ko ni ikipe yazamutse itsinze imikino mu buryo bwose bushoboka. Birangiyeho iri tsinda rero riyobona ikipe ya Gor Mahia yarafite amanota 6 izigamye ibitego 5. Ikipe ya kabiri ya Vipers ifite amanota 6 n'ibitego 3. Ikipe ya gatatu yari ikipe ya APR ifite amanota 6 iri mu mwenda w'ibitego 2. Ikipe ya Gapiteni yo yazamutse n'amanota 8 ifite, ariko ifite umwenda w'ibitego 6.
umva ko ikipe ya Gor Mahia ni ikipe yazamutse neza cyane, ni ikipe yakoze ibishoboka byose kugira ngo izamuke ari iya mbere mu itsinda. Kuri Al Hilal yari mu itsinda rya gatatu, yari kumwe na Rayon Sports, yari kumwe na Task, yari kumwe na KVZ. Ahangaha Al Hilal yo muri Sudani yatsinze ibitego bibiri ikipe ya Task FC yo muri Kenya. Al Hilal irongera itsinda ibitego bine KVZ ni mu gihugu cya Zanzibar. Al Hilal no muri Sudani y'Epfo. Irongera Al Hilal itsindwa n'ikipe ya Rayon Sports igitego kimwe ku busa. Rayon Sports ni hano mu Rwanda. Al Hilal itigira amanota 6 uko yatsinze imikino 2, yizigamiye ibitego 5. Al Hilal iyo yazamutse nka best loser kuko twabonye ko mu yandi makipe yose, mu yandi matsinda yari asigaye nta kipe yayikurikiraga kuko niyo yari ifite ibitego byinshi. Ikipe ya Al Hilal yazamutse ifite amanota 6 n'ibitego 5, izamuka nka best loser. Birumvikana cyane. Noneho ikipe ya Rayon Sports niyo tugiye gutindaho rero. Muzo tugana ikipe ya Rayon Sports iyo yakoze amateka, waye ikipe y'Imana, waye ikipe y'Abareyo, waye ikipe y'Abanyarwanda, waye ikipe ya Rwanda rugufi, waye ikipe y'Imana, waye ikipe imeze gute. Iyi ni ikipe ikora amateka muri Sekafa Kagame Cup mu mwaka wa 2025. Rayon Sports niyo kipe yonyine yazamutse mu itsinda idatsinzwe. Iyi Rayon Sports niyo yazamutse nayo itungura kimwe yinjijwe. Rayon Sports ni hano mu Rwanda yatsinze ikipe ya KVZ igitego kimwe ku busa. KVZ niyo mu gihugu cya Zanzibar. Rayon Sports yatsinze ibitego 2 Task FC yo muri Kenya. Rayon Sports yatsinze Al Hilal igitego kimwe ku busa. Rayon Sports yazamutse mu itsinda rya gatatu ari iya mbere, ifite amanota 9/9, yizigama ibitego byayo 4, izamuka ari iya mbere. Mu itsinda rya kabiri ni itsinda ry'aho ikipe ya JUMUS niyo muri Sudani y'Epfo. Iyi ngiyi yatsinze ikipe ya Singida yo muri Tanzania ibitego 2-1. JUMUS yatsinze ibitego 2 ikipe ya Mogadishu City Club yo mu gihugu cya Somalia. Iyi JUMUS yanganyije na Simba ubusa ku busa. Simba no muri Tanzania. JUMUS izamuka ifite amanota 7. Yego, Simba izamuka ari akabiri ifite 5, Singida ifite 3, Mogadishu City ifite 1. Iri tsinda rero haza mu kipe ya JUMUS niyo yazamutse ari iya mbere mu itsinda. Urumva ko amakipe yose yaba Gor Mahia, yaba Al Hilal, yaba Rayon Sports, yaba JUMUS ni amakipe yaciye ahantu hatoroshye. Niyo mpamvu rero kimwe cya kabiri ikipe ya Al Hilal niyo muri Sudani y'Epfo izabona ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya kuwa kabiri, ubwo n'ejo saa 9 zuzuye. Noneho Rayon Sports mu Rwanda izabona ikipe ya JUMUS yo muri Sudani y'Epfo saa 1 z'ijoro, kugira ngo turebe noneho izazamuka bigera muri finale. Ese ni ikipe izazamuka ikagera finale? Urumva ko ni imikino itoroshye, ni amakipe yose agiye aca ahantu hagiye hakomeye cyane ugereranyije n'uburyo ki irushanwa ryitabiriwe. Iyo turebye aho bigeze mu matsinda habonetsemo ibitego 42. Ibitego 42
ibyo bimaze kubonekamo. Ikindi amakipe yatsinze ibitego byinshi harimo Al Hilal yo muri Sudani na Gor Mahia yo muri Kenya, yo yatsinze ibitego 6 byinjize mu izamu ry'amakipe. Ikipe yatsinzwe ibitego byinshi ni ikipe ya KFZ yatsinzwe ibitego 8. Ayo komande makipe yashobora kuba yatsinzwe ibitego byinshi ku mukino na APR rimwe ubwo yatsinzwe ibitego 5. Urumva ko irushanwa ryiza rero, ni irushanwa riri kwitabirwa cyane, haba mu kibuga, haba muri tekinike, yaba mu bitekerezo. Abatoza benshi, abakinnyi bafite umuhate muri irushanwa. Ikindi dukora muri irushanwa, uraza gusanga amakipe kwizeraga ko yari akomeye ari amakipe yasezereye, nk'ikipe ya Simba yarasezereye, nk'ikipe ya Vipers yarasezereye. Ni amakipe tuzi ko ari kwitabira izi Confederation Cup zikagera kure. Ni ikipe urabona ko n'ikipe ya Al Hilal yari igiye, nuko habuzeho gatoya nko twabivuga. Nk'ikipe ya APR yari ikomeye, habayeho kwisanga mu mukino cyangwa kwisanga mu bihe bikomeye, amakipe yamaze gutsindwa. Urabona ko amakipe yagiye atsindwa mu buryo budasobanutse. Byumvikane ko rero iyi Sekafa Kagame Cup irakomeye pe. Ikipe yageze mu kigo cya kabiri ni ikipe yabikoreye kandi ni ikipe ikomeye. Reka twirebere rero muri ikipe ya Rayon Sport, niyo tugiye noneho kujyamo ndani, turebe ni ibiki biri kuvugwa mu ndani mbere y'uko Rayon Sport ikina umukino w'ejo muri kimwe cya kabiri. Rayon Sport ni ikipe itarahabwaga amahirwe. Iyi Rayon Sport ni ikipe ifite abakinnyi 14 bashyashya yagiye igura. Kuko Rayon Sport ni ikipe shyashya, kandi abo 14 hari benshi babanzamo bajya mu bakinnyi 7 gutyo. Si abakinnyi 4 bonyine Rayon Sport yagumanye, ubundi abandi bose ni bashyashya. Hari directeur wa tekinike w'ikipe ya Rayon Sport yitwa Eliano. Uyu nguyu ni umunyakameroni cyangwa se ari muri iyo kipe, bajya kuzana iyi plan cyangwa se gupanga uburyo Rayon Sport igomba kubakika. Uyu mugabo yabigizemo uruhare cyane. Rayon Sport cyo kureba uko yari imeze mbere, yari Rayon Sport irimo akavuyo, Rayon Sport imeze itsindwa, Rayon Sport idasobanutse, Rayon Sport gushwana n'abakinnyi, Rayon Sport gushwana n'abatoza, Rayon Sport rwose itameze neza pe. Twese turabizi, twese tubiziranyeho pe, ibyo turabizi. Ariko abwo abatekinisiye directeur kimara kugeramo, ubwo Haringingo Francis kimara kugeramo, Rayon Sport atangiye kugaruka mu mujyo, niko nabivuga, niyo mvugo nakoresha, yatangiye kuzamo neza. Ubona ko Rayon Sport ni ikipe ikomeye cyane, kuko aho tubibona muri shampiyona, ubonye ko nubwo yazamutse ari ya kabiri ikazasukira u Rwanda muri Confederation Cup, ikipe ya Perio aza muri Champions League. Urabona ko ikipe ya Rayon Sport yagarutsemo. Haringingo nk'ejo bundi ikipe ya Rayon Sport ijya gukina na Al Hilal, ubundi ni ibintu byubakitse. Rayon Sport ifite gahunda yo kuvuga ngo niba igiye gukina umukino uwo ari wo wose bajya bafata nka finale. Uko Haringingo Francis yababwiye ati ndashaka yuko umukino wose muzamukina muzajya muwukina nk'ari finale. Twarayibonye imikino ya gishuti, yatsinze Gor Mahia, yarayitsinze, yatsinze JUMUS mbere yuko bakina, yatsinze aya makipe barimo mu itsinda. Rero Rayon Sport ni ikipe ikomeye cyane. Umugani wa Haringingo ngo afise plan, ni plan rwose nziza yabo. Ahangaha mu kanya hamaze kuba
ikiganiro n'itangazamakuru. Urabizi ko mbere yo kuba umukino n'ibintu byashyizweho umucyo muri siporo rwose ni byiza, basigaye batanga amakuru mbere rwose. Ahangaha umutoza Haringingo Francis yagarutse kuri cya kintu n'ubundi agumye agishimangira yuko yavuze ngo twebwe tuzakina ikipe ya JUMUS, ni ikipe ikomeye, ni ikipe twatsinze ariko tuyitsinda hari abakinnyi bamwe batari barimo, kuko yarimo avuga kuko ni match bazakina ejo na JUMUS. Ati JUMUS turabizi ko ni ikipe ikomeye, yongeyemo n'abakinnyi kuko twakinnye umukino wa gishuti uyu abakinnyi benshi batarimo. Bati rero twebwe dufite ni uko tugomba gukina umukino nk'aho ari finale. Kuko Haringingo yavuze mu kiganiro n'itangazamakuru kimaze kwangira mu kanya, Rayon Sport igomba gukina umukino uwo ari wo wose nk'aho ari finale. Niko Haringingo Francis ubwe yivuye, kandi nako yagiye abigaragaza mu mikino yose yagiye itambuka. Rayon Sport ikina umukino wose nk'aho ari finale. Haringingo yavuze ngo ikipe ya Rayon Sport yazamutse idahabwa amahirwe, ariko ibyo abantu bumva ko Rayon Sport nta mahirwe afite, ahubwo Rayon Sport ibyo yakoresheje kugira ngo ibone ayo mahirwe. Kuko Rayon Sport yazamutse mu itsinda ari iya mbere, itsinze imikino yose, ifite amanota 9/9. Niyo mpamvu niko bimeze, niyo gahunda iri mu bakinnyi, niyo gahunda iri mu batoza, niyo gahunda iri muri komite yose ya Rayon Sport, ko Rayon Sport umunsi w'ejo igomba kuzagera finale idatsinzwe. Yavuze ngo rero hari ikintu yagarutse aravuga ngo muri iri rushanwa amakipe menshi yaje yiyizeyeho ubwo bushobozi ko rya zina ryayo ko akomeye, birangiye amakipe menshi atashye. Yatanze urugero, yavuze ngo Simba ni ikipe ikomeye, yaratashye. AP ni ikipe ikomeye, yaratashye. Vipers ni ikipe ikomeye, yaratashye. Rayon Sport watanga amahirwe igeze kimwe cya kabiri. Urumva ko rero Haringingo Francis yabigarutseho cyane. Ikindi, iyi kipe ya JUMUS bizakina Rayon Sport ku munsi w'ejo muri kimwe cya kabiri, ikinamo umukinnyi bita Muhire Keve niwe mukinnyi yakiniye ikipe ya Rayon Sport, ayibera Gapiteni, aho umukinnyi ukomeye mu ikipe ya Rayon Sport, twese turamuzi. Kandi Muhire Keve rero baravuga ati Haringingo Francis yavuze ngo ndabizi neza ko Muhire Keve azabasha gusobanura ikipe ya Rayon Sport kuko yayibereye Gapiteni kandi yanayikiniye mu myaka yashize. Ariko aravuga ati ibyo twe ntacyo bidutwaye, kuko ikipe ya Rayon Sport yarahindutse, uko yayisize uko yari imeze ubu ntabwo ariko imeze. Rero Haringingo yavuze ngo birashoboka ko ikipe ya JUMUS ishobora kuza yishyizemo ibyo bintu tukongera tukayitsinda, kuko n'ubwa mbere tuza mu mukino wa gishuti baje bishyizemo ngo ikipe ya JUMUS irakomeye, birangira ikibazo kujya gute yitsinze. Haringingo Francis rero ni ibintu byinshi yagiye atangaza, avuga ko ku bakinnyi be nta kibazo kirimo, avuga ko mu bakinnyi be bose barakomeye, nta kibazo gihari, kandi bagomba gutsinda ikipe ya JUMUS bakagera finale. Ku mukinnyi cyangwa se kapiteni wa Rayon Sport Shimimana Emmanuel Kabang, nawe hari ibintu yagiye asobanura cyane. Aravuga ati Rayon Sport iheruka gutwara Sekafa mu 1998. Abakinnyi benshi ntabwo twari duhari, abakinnyi benshi twari turavuka, n'abavutse bari bakiri abana. Ariko aravuga ati njye nka Kabang, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, ngomba gukora ibishoboka byose, haba ari njye, haba ari abakinnyi, haba ari umutoza, tukongera tukandika amateka ku buryo natwe tuzaba tuvuga ko mu mwaka wa 2026 ikipe ya Rayon Sport yagizwe n'abakinnyi bagiye batandukanye, nawe twatwaye Sekafa Kagame Cup, tukandikwa mu mateka. Icyo kintu kiri mu mitwe y'abakinnyi ba Rayon Sport. Abakinnyi ba Rayon Sport bavuga ngo
tugomba kwandikisha amateka y'uko nako tukwaye Sekafa Kagame Cup y'umwaka wa 2026 yabereye hano mu Rwanda, iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame. Niyo magambo Nshimiyimana Emmanuel Kabange yatangaje mu kiganiro yararimo n'abanyamakuru kuri iki gicamunsi. Uyu Kabange yavuze ngo hari abatoza batatu bamaze kuca mu maso, cyangwa se bamaze kuntoza batatu bagiye batandukanye. Aravuga ati ariko umutoza Haringingo Francis ni umutoza w'umunyabwenge. Kabange rero aravuga ati Haringingo Francis amanota yiwe tayafa. Kubera iki? Yavuze ngo ni umutoza abasha gukemura ikibazo cy'umutwe w'umuntu, cyangwa se abanza kuganiza umuntu mu mutwe kurusha mu kibuga. Nshimiyimana Emmanuel Kabange yavuze ngo Haringingo Francis ni umutoza ubasha gutegura umukinnyi mu mutwe mbere y'uko amushyira mu kibuga. Arongera aravuga ngo Haringingo Francis ni umukinnyi, ni umutoza ubasha gushyiramo umukinnyi mu kibuga azi icyo amukeneyeho, azi n'ibyo agiye gukina. Aravuga ati buriya Haringingo iyo abakinnyi bagiye mu kibuga, buri muntu wese agomba gukina ibintu byiwe azi mu mutwe yamubwiye. Nta muntu muri siporo w'umukinnyi ushobora gukina Haringingo atamubwiye, kubera ko Haringingo afite plan nyinshi tuba twateguye. Iyo imwe yanze buri mukinnyi afite plan yo agomba gukina mu kibuga. Iyo umwe yanze nuze tekinike ari gukinisha yanze, arahindura agakina indi, kandi byose bigatanga iki? Umusaruro. Urumva ko rero ni ikipe ya siporo yiteguye. Havuzwamo byinshi mu kiganiro n'itangazamakuru, havuzwe ko nta kibazo abakinnyi bafite, kandi ikindi twabonye yuko ikipe ya Rayon Sport ifite igomba guhabwa agahimbazamusyi ku bakinnyi bagiye batandukanye mu buryo bwose bugiye butandukanye. Urumva ko rero ni ibintu byiza, ni ibintu biri kubaho hano mu Rwanda, uburyo ki mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport ariyo ihagarariye igihugu cy'u Rwanda muri kano kanya. Tugarutse no muri Sekafa Kagame Cup y'abagore, twabonye ko tombora yarabaye. Ikipe ya Rayon Sport y'abagore nihagarariye u Rwanda muri Sekafa Kagame Cup. Ahangaha itsinda rya mbere rigizwe na Rayon Sport yo mu Rwanda, Mafunzo muri Zanzibar, Deden FC yo muri Eritrea. Ibyo ni itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri rigizwe na Kamasho yo muri Ethiopia, riyo na Kowent yo muri Uganda, FC Ajenko yo muri Egypt. Itsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu cyangwa se itsinda rya C rigizwe na Simba Queen yo muri Tanzania, rigizwe na Kenya Police yo muri Kenya, rikaba rigizwe na Top Goal Adem. N'amatsinda atatu, aho iri rushanwa rizaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa munani, rikaba ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani. Iri rushanwa tuzajya tubigarukaho mu buryo bwose bushoboka, aho ikipe ya Rayon Sport y'abagore naho izaba igeze, kuko ikipe ya Rayon Sport y'abagabo yo irimo irakora ibintu byiza. Urumva ko rero ni ibyo kwishimirwa, ni ibintu bigiye bitandukanye. Abafana mwese, haba mu Rwanda, abakuru, abatoya, mwese muzamuke dushyi ikipe ya Rayon Sport y'abagabo aho izakina ku munsi w'ejo saa moya za nimugoroba. Ndabashimira mwe twabanye. Ikiganiro wagikunze, kora subscribe. Abashyashya turabakiriye, ukore subscribe mu kanal ukazogera, kugira ngo amakuru atubagezaho ajye abanogera neza. Urumva ko twibanze ibintu byinshi. Twagiye muri siporo y'abagabo aho izakina ku munsi w'ejo kimwe cya kabiri. Twabonye urugendo amakipe yagiye acamo yose ari muri kimwe cya kabiri. Twarebye ibyo amutoza Haringingo Francis ndetse na Gapiteni wabo ibyo batangaje mu kiganiro n'itangazamakuru mu kanya kashize. Twagiye turisengura mu buryo butandukanye. Twabonye kuri tombora ya Sekafa
y'abagore tombora uko yagenze n'igihe kizatangirira. Urumva ko ni amakuru meza yaragezweho muri kano kanya. Kushimira waneza amatwi, wandike muri comment icyo wumva twabazagizaho cyangwa se amakuru ushaka kubaza ku makipe agiye atandukanye. Ndabashimiye, tuza gusubira muri video ziri imbere. Ciao ciao.